Tena mbere kwanga ekia akarima kuka ya Antobangai mwena wa Egembe North na kuthukangia imera ciao na kuringana na akarima mariuga anwanka ikumathukangiria imera na rwangiro kumenyera nyamu cia kithaka tiruthungiriru ntetoni ino kinyagia atongoria matikurumirira kuraithiria ni makuribwa asara ino yonthe mathiite na riu makuria thirikari ne thungire na karugi no ntumena uguoya wa yura itabara tukwira ni mwandiki wetu wa Nteto Dennis Mugendi. Ntonto mwa twagetha antu aturi munde ura yori mwerepo lakini mwere ywariro tuonze intu kuingia gutara sara inene kiri akariba kuka ya Antobangai amwathi Egembe North kumani na njo kwithukira miunda yao na kunyangimira bila bandite na bariuga uketha tinye ngai rikiribo Antobangai bajukitagalia ono munda yuthuki o ai munda njo kwethie kimamo ibo kuona bibo weta babwe yai mai anjo ya mngao mwere mpempe biombe ninjo yuthukitie endere toeta ukario ma oninkuwa birikare Kenya kwanza etongereti mheshimiwa wetu Ruto William Ruto na contribute yake kachakwa na Lentore waziri wa kilimo na ngavana Kawira na mheshimiwa Taitumu na Dwana Mutongi inkoromba buru ibe ya buru ba Nairobi bauri kinyandre be ya bolele o intabia tabidogito ni ba mete miunda yetu na miunda mekai munere irone tetubia kwa kindogo kumania kiangazi gyaikuo njogu iri kimakania kiribo kimakania gikinene nkurukie njogu bariuga ni utitagaria rirajukwe mwankana ndi ni atongeria kurio gutungata bakari wa sara kana rwanyirwa nyomo cia kithaka KWS gucokia njogu ciao kithakene. Watu tunarudi katika ile kiangazi ya zamani okira kirario mpare aturario mbere kurare ni otocoka ringe no intobia bikothirwa ne nyumo. Dennis Mugendi, Weru TV, ntore ni kuka ya Antobangai wadini ya mwathi Egembe North County ya Meru. Kiri Nteto cingi muthinjiri wa ngai wa kanitha cia Jerusalem International tawe juri ya gitari na uritie aciari obamwe na atongoria matigire ni makumenyera ciana muno na ino mari rutha ruru rasha nkoroki na uritie athinjiri mamengi kwithirwa makigwatanira na kwithirwa magikuria ciana inini muno ire kwithirwa ikithungira kirenguro cia tene na kwithirwa magitigana na mathomo. Kevin Kimathi na gutariria kaitene kautwe na anabani nimeshie muno anabashukuru kirirudharu muthenjiri omurungu kanitha cia Jerusalem International Church Julius Gitari na uritiana bao shukumyangwene mwanya meshie batekarie theri na morotu ya kwirita meyene na baraba ishukuru ntukushu manirie buruna mauku yaguthaguna rura ya antu abaingi muno antu babethi bathuka no antu bombo itajirene bomba kuria guntu mwanya bare aindo na muntu riari aindo kauku mama antu ne ateza sawa na ngera antu babethi baraba kuthoma ibarie maukune baba athiriri baure kawe kangia kurita na akiendelea na mathomo zaidi no ntwari aindo utikiria mantu ya muthukira tira ndaundi no weta itongera yandwa ndene ya igurari tawa Samuel 11 aratiwa aindo aratiwa kubange betere ndwana waratiwa na ria tirire ta kuona mwekuru wa Bethseba no ntwari utheri areta kuthungira noe na ari kuthithio thungiri noe arereta thungiri kwawe arathukia maisha yawe ndo anabawe bara athungiri na barathuka na kinya barengo nenene muntu agaria ari ndo netha akiri thithe yakawe kinya kari muntu mwithi ukakiro utheri akinya mpempe iria gantukaroka thithie bwaga gantu kuone athiringi no ntwari ote kuona mbeca we mwari ukambiria kuria mbeca na jeiti mkuluki mataro yawe ya kuninguranura shukuirwa kiriana bao banini muno mwirione yo Egembe no kuona ibakura na baiba nini muno ria tutha yethabu imbia chobu boy muno tukutara bane yembe na no guturi kwagaraka guti antu bari kuba kwariria antu bangi watuka ya cancer ataro na re number 1 ya manto yale pregnant ya talo number 1 ya manto yo tana chukuru ya talo number 1 ko yutu kwenda batu turi antu babethe na pastors turunga mebo ya kuritana na betu no ntwana baritana wa mushari karitanana mwarimu no ntwari bathirie bwawe bo rende bubutiere iwa pastors na aciari bongi bathirikari
thirikari ni anene betu administration babati kuyuke kanya nikendo ntubumba kwebelao nontuliana betu bakaria njire no thari ya gutikiria yeya abonge babata muthenjiri uyu wa murungu akwenyelia kwatuika mwana akethera ari omurito itare awere takinya utiro maisha yake yakabua kuri ana baratuwe muntu ena miaka 14 ka 13 aina kana umenye we kwisemu ati corona maisha ene yawe yita wa mwari nonto make mwana wita ke mwekuru kana kuma ke mwana wita ke mukuru endele yake achoba kuwa au akawakana ika baba agiachoba kuwa ika baba nonto ati kuona bawe tatea bakuwa nonto wengo ikaere stress na maana ati na makosa nikejere itare abere teta atea itakinya kintu kionde utege ntukinya kibuya atea ke tumairo itare ako gitakinya kibua kinyokare mbere takinya itare ayo ukaibwa chechu wara ke wagita kuro ukaibwa kitenana into bionde murungu ekete na itare abuo kuga nkuromba na babethe na pastors ngwe pastor ni obeka seminar no baritana ngwe achari no bakaria bauma kanisene nkiripotera Weru TV kumatiania mbita wake uvin kimathi Murungamiri wa rwangirwa NHIF merutewe David Mutuma ariuga nkorokia gicunci kia 60 kiri igana kia amero nimeandikithitie kiri rwangiru rwa utungata wa mwiri indi thina inene ni ati engi matiga kuriba magwata utungata makwenda muno antu akanyuma ya kubewa ciana kunari oguna rombete amero kwithagirwa makiandikithia kiri cibitari methure mathure cibitari iria iri bakubinamo ngana David Mutuma urani murungamiri obichenja FM ndene kaunti Meru na ugite nandi ngurukie gicunji kia 30 ndene kaunti Meru ibombite guciandikithia kimbango UNHCF akiuria muntu onthe atirika gitegara kuthwa cibitari rira kwinwe arakethwa akiona utungata bwakui nkwenda kuwa twina namba nene muno ta around 60% ya members betu ba Meru yonthe i registered kuthwa members ba NHIF na NHIF nubu gutara cibitari ire akwina ugwe watara cibitari ire akwina ugwe ni obu igwita na ndukeja gwita cibitari ire ubo titarite no wiro ubo tarite ngubu ndoja kirwa na arwa so ne atatumba umbotethwa utiongi bombo gutethwa nuntu ukeja kuthwa qualify ro kuma ngubu gwita kirwa riu botethia ino tuna baruga rifaro lakini utena baruga rifaro na ndena arora na nwajitwe eka bindi bugite atea uri embesha nonto mbaju enge niyo ya kuandimitwa cibitari kanere enge twita specialized services zeira cha kulingo CT scan cha kulingo MRI area wita cibitari area ina services yu ne utirasma udo tarite amna bubu agutetheinira nene kagitagara mutwarajwa nono tungata bwa NHIF nimene atethwa kirambe chire chiragwo mweri mono akorotere kurubara beja watwana nandi challenge ira batu twethara twene ara nene mono na memba betu uteja kandi na antu betu bara baingi ibeta ba memba betu mtu eja kwamba kuthwa kurara kesi maternity kwamba kuthwa kurara kesi mbajua wamenya kuma cibitari kandi rotire ya kairi iyo niyo challenge ira twetha twene mono na ndi mtu etaka takandi ire amenya gutakandi ire tukija kuja kudia raisi tutena mtu uria tutumba inya kumuroketi kana inya to muringira thimu to mutumira message eja kagwa kagire mbeca kugitatea chakurea amana bubu eromba nandi ni gutigira mtura onde na njewe atigena kuria kandi NHIF no tokombe kubeke batetheria kandi eje irungama iranja yonde mukuru mwekuru na ana barabe ndigurwa miaka 18 nande ugo pokathwa bugite ta kandi eu utembajua kana accident yomba kuja kura kuthwa gwika band family kariu nande de nara ijaira iri mwekuru kana mukuru na shake na agitira kandi lakini atirekera ana atirekera mukuru nande ntukwera mtu ageta cibitari yakubindi ukijaja kwina nio sheria yakuga tutigwikira na wita cibitari ndeke eu na yote kwana rimwe kethora ina challenge ukone kinyeria ntukwita kuria mbeca na already family unirari nai na kandi inkiripotera Weru TV mbita mudhuni murioki
Na ari kumane na utungata wa utheri uria withiritwe ukithie na mbere kiri sibitari ya Guardian Teresia Kangeta ngina umuna gunikite bare mwana wawe withiritwe ari na thina cia guciarwa nacio kwithirwa akigwata kanya ka mbere bururu kwithirwa akithinjwa kuringana na ndagitari sibitari ni Peter Mwika kuthinjwa kwa mwana uyu gukayukia ataramu mathatu nkuruki na uritie aciari maria mena ciana ciena thina cia irungo cia mwiri cia ndani methagirwa magicutunga Korebu. Frinda Kinyani umwekiri aciari bare bethiritwe bakinya marabunene ni untubo kutharimwo nana bari na thina cia mwiri wawe kari kana gakari gatina njira ya kwita igwitetheria ko mwana wakwa ochiara kuru ochiara ngo atikire na thina ya kure muigwita kioro gereke watiga ite kawaida nenda ikia mutindo ndewikia mutindo beta twakaraku twarieto mweri kenda bagoma bakoma batutuma sibitari ngi watiga tutari ambeza tumwithiriritie sibitari ya Guardian Teresia Kangeta kuria akugara igirwe kuri na utungata botina marei au na wenyume akuja agunika bunene gukurukira mutaramu ugima daktari Peter Mwika kugaga atungatira mwana wawe amuthondeki isunsi kenda atwika Thaa bangi batina kathina ruare twina mwana wetwa Joy Tinyari acharirwe atena njira ya weta kioro na kuringana na miaka yake tukinyita rende miaka ile na miaka 3 na chereri kidogo usually ana batichari bena njira ya weta kioro twambira riabo kiumia kia mbere kana kinyantu kwa mbere yo chiarwa itubirite wetatia kucheka na twethira tena njira ya kioro kenda athenji batwana pombo mona na bagupangira isajarire kwa bwirite kothibu Joy na umite mami na thiolonkete sana bachibitare ya maingi na arawire na thirite kinya pesa kwa uria arejire kampa Guardian Hospital na twina thenji babare kwa batwana turawire twamubwithirie surgery utebio atena malipo lakini amuna buto abwithe surgery mbere oratu kwa encourage achari bangi iweta barure kandia NHIF nonto kandia NHIF machibitare chonde itha cha private kana cha thirikari muntu na mbote therunio lakini surgery to mubwethere duare utebia kethira kire ya kinya kintu nayo ikethirwa ikariatia akabwithwa surgery thatu itianete na mieri 6 mbere nonto atena njira kioro ni umuchwira ntwara kioro kikethira kikiumaira na athiria buora nyuma chiumia 6 tukombo mubwithiri njira kioro kenda tuchoka ringi tuinga ka space ka twita colostomy utaro ni bwiku kiria aciari baria bari na thina taiji ura kwenda kwira aciari ni ukethira wina mwana wina thina ukethira ute uchielewa na tairi yonto kethira tena etha njira wita kioro kana kinya njira kumere kethira te antore bwirite kwithireri eta sibitari mapema kenda mathina yayo yonthe ya mwiri yaomba kubwitha mbere mwana akura mantonto ya Joy ruare tubirite kwithira twathiririe surgery chawe atakinya mieri 6 Dennis Mugendi Weru TV sibitari ya Guardian Kangeta wandi ya Kangeta Igembe Central County ya Meru Gatone kanya ga kunogoka banini utikathino ako Nandi no wikire ntumirie ku ya muchemanio kiatho kana ntubo gitumio kwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cha mathiko kiri kameme ka Weru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cha Weru FM kirogine Meru mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana oringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo chiogoro ontuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe Weru bwaku atugukinyirie ntumwe kwari okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru Uraigwa nkumu ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jura gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cha masters nthigurune ya Amerika
kwigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Uchiandikithia riongera mutandao wetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu ili Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turingire thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Hello my friend. Hello Mdosi. Yungo umeswara mpesa? Nafanya shopping kwa muda wowote, tukutane hapo kwa nyumba. Mdosi. Hii ni nyumba yangu ama ni nyumba ya nani ndugu yangu? Hii ni nyumba yako bwana. This is a surprise. Hizi vitu umepanda ndege ukakuja, umeenda unilondi ama umetoa wapi? Hizi vitu hawezi ukapata na hawa ndugu zangu. Acha nikuambie Mdosi. Ukistaajabu ya Musa, utayaona ya Jackmart Electronic. Ndio mimi I salute. Urain tobio tora bia kubyo tumira nyumbana kinyebyo tumira nguene. TV, ufa, ombieta, speaker, microphone, fridge, battery, solar, generator, mixer, blender, guitar na intopinge beyond vya electronics kumaki Jackmart Electronics. Likane toenda se kinyangasi, baiskeli na kinyametha ira setoa coffee table. Hii TV ni unanga kwa TV. Hii unapata tu hapa Jackmart Electronic mzee. Torima wakasiongo, ureshe kinain opposite Bread Fashions. Jackmart Electronics utebyo wenda biura. Tutongere kiri mishetho anene ma FKF rimatirimanite ni kenda kwariria buria makaumba gukiriria mubira wa maguru ha Kenya na kubuithia nkuruki. Hi my friend. How are you doing? I'm good. Huh? Everything okay? You look good. You look good and fresh. Thank you. Hi Larry. Nice to meet you. Governor too. Pleasure. How are you? Very. How are you? Mr. Barry. What's in it? We've been to Last time? Yes, we stayed in the hotel. So we started here? So social media is big? Yes. Which one? Twitter or Facebook? Both? Instagram? That's a good one. See you. Okay. You look like me from Gulf. Yeah, definitely. I'm sure you met yesterday. How are you? Now I know you've changed jobs. You used to sit over there. Over there. Exactly. Yeah. She's got an addition. And only the two women. Thank you. Arsenal ni maraborire Oxford United ngoro 3 gwa kibugo kiri gikombe